Shubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden ka KSU ba Lombok Starwell Marngar habagran bekilat pathai khubor halor ka ILP bat ka jingpenrong ya tien khasi bat garo haga kharnet ka bapra uloang bakani gade ka jingbam khen snap jong sarkar India watla ka sarkar jilla kala manjuri ka resolution halor kini ki artali ki man uloang bakani gade nakadaw jong ka jingjam palat jong ka sarkar jilla da ka baong ru balada ka sarkar ka don shisha ya ka jingkut jingmot nado ki benai bat ki snam balalen kadai ban long shlur ban pen skau bat budien sya ka sarkar pedeng man pentri kamno ya ka ILP hapo ka jilla uloang ru le si ka jinglet jong ki shadali kalong banyakran ya ki wei bat ki mat am banyakran chapang kini ki mat bakala pen skau ula kano ru bakani ka de jingle politik da ka baong baya ki mat ki jura jong ka jat ben riu kilasyu le politik tang banyo jing mentoy manu bat ha ka bak haddu hi yap bat jenjar ki pajba jong ka jilla Karena dia telah mengaman berbeda kan rekam adalah cumi menjuru kan kesiapan kalau kena bukan seperti secara dia ini ibarat yang berjubah ya kecil beliau yang jalan cumi buat kejuk korna sembah ini kadang kadang fokusnya ya kita kaji bisip kaji dorbar kerja kecelakaan cumi buat kejuk kor yang saya kim nyukor itu ya kita kaji tiar cuma kerumut ini kau aja cuma habang akran ni kata ka peniru ku cukup kor bala kat salong biang kuncu ba ka jingjam ngintep village dedi ki kran am sepang ni atli kima ni village ku pa isu dai kumbang i kolong ba ta jam sekolah lada bidon ya kata ka jing kut jumut nadu di benai kisnam balai ni juong ba ki belong agresif ban persngau ban budin ba sekarang dia ba ka ILP ke di kampung jalan handai ka cukup kor no iru ba kadan ke jinile handai ka kai bang kwa man ong teng yakimat isu jong ka jande jong ka jalan ba syule politik la syule sanyima tang ban mentoy manu kaduk bai yap ba cenjar ba jong jalan de ba ro ngasai usuh thu kene ai gen bisa lang ik ba jia balong di senam lek baru sekata isu fer sakut jeng sakut isu fer banang kong ke jeng bom don kamon ban pentrikam ni takimat dawa ka ba ar ke jengile politik isu pelong kum deba ni hap ni ki sa bos jauh ban ong ba kini ke jala jwi di ke jala banyak apa kalau mau bakla ba gan ni ka ILP kong aba dan kemudian berkembang bang ai belum no ILP ke jala ni kantor juga berkembang dari kulit apa kerjanya kapun kerjanya cukup modalities kira apa ni fair nak kawai ke state berkembang ke ILP handai kajing dengan sa angta ka iba kadon Asia dan nakaliang hi jong kaseng ngisu ong takani kawai kajingnya pun Islam jong sarkar berkembang ke ILP kajingnya pun Islam jong sarkar jalado berkembang banyak anak dan lupa kamdai ban keno bat kamdai ban kedau bat isamla kita ini ki jelong na marba ite kita kejekuman ba jumnon kamun ban terikam di mat jawa tiba bebun ki kebun sang balang ki rupa ba wat ki ngalam nekit hima sesong stables ban sobai kum kalau mata kita kimat dua syukur tang jing persngo dai impat i hadu mtaba dan terikam ramadan kumla angut umat semua